Nkosi yamakhosi. Shempo ingcwele. Ngiguqile baba phambi kwakho naphambi kwehamente engcwele. Ngiyacela shembe wami ukuba unike isibindi kodwa singabe sikhulu futhi kakhulu. Unike novalo nalo lungabe likhulu konke kungilingane baba. Ngoba bonke laba bantu abalapha shemba bangaka balinde mina ukuthi ngizothina ungangilahli Nkosi. Ngoba ngelinye ilanga umuntu uyathi yakhuluma bamangala abantu ithi wasesethuka kangaka kanti kwenze njani. Kanti bekhuluma ngashemba sibongile inkonzo yasekuseni baba beyiniyalo. Ayibonge Nkosi. Amen. Nkosi yamakhosi ngakenyabi. Ngemukele Nkosi isivakashi sethu la. Esikhona baba ngisimukelela ukwedlulisa okuthize sake sakwenza kithi. Waye upremier ubaba Macingane. Amen. Phinde Nkosi ukhona hamba naye iJomane. Nawe mageda amakholo akwenza kithi kuba wenza ngalutho ngaba ngisho lutho ngawe. Ngiyidoda enesibili kabuhlungu ungasho lutho ngomuntu ongenzanga lutho. Amen. Nkosi yamakhosi kwathenga olunye usuku kwakukhona la ilinda. Aphela amanzi. Besivimbile ngamavateli kaluthi siwathola. Kwafonelwa yena eundunankulu. Aphelanga makawanga khehla landelana amatraki esesilethela amanzi. Wengekho wayineshini naye. Kodwa walalela ukuthi ilinda unosheme amanzi kawe. Babegijima lapha engalweni abantwana bangaphakathi. Amen. Wase ayeza amatraki Macingwane ezalandelana. Sawathola amanzi shembo wathola amanzi. Namhlanje usufike phambi kobusuku bakhe uyena ozobusisa. Amen. Ngikhumbule Macingwane ekhalithu sasincintwe ngempela ke lapha amanzi. Okwathi wasebenzisa unkosikazi Macingwane eSerishas Bay ukuthi agenza indlela obasathola amanzi ekhalithu. Wafoneleka undunankulu bengafoneleki ongqongqoshe bakho. Kodwa wena undunankulu ufoneleka kwenze. Safika lapho ke Macingwane sawathola amanzi. Nalapho ushembo silapho sabona kontu ukhona engakwenza baba ngcwele. Asike ngiye ngibe novalo uma ulethe umuntu ofuna ongakwazi ukuthi yena wakwasiza ngani. Ngedlulela ngeta lapha kunjomane wathi ama-toilet sesingasawatholi. Wakhipha awakho osebenza ngawo. Wawaletha amaviki amabili wathi nongipha inkosi engipha bona. Amen. Sathi asinalutho wathi ushembe uzwile. Ngaloko nje ngithi ke ukuba khona kwakho emukelekile ayibonge inkosi. Bantwana bahle siyamkhalela uZulu siyamkhalela uZulu bengemukela ungangezwe lakhe. Hlaka lomhlaba uma sesibona usukhona
lento yacingwa ikhulu leminyaka kufuneka lithube khona ukwazi ufike ngesethu isikhathi akukho ukubabaza ongedlula lokho futhi sibabaze silo uthi kuyo yonke imisebenzi sibaluleke kuwe ngangezwe lakhe ngiguqe lapha kuthiwa anginikeze amazwi enkonzo ngithi namhlanje nakuphelele mase ukhona ngangezwe lakhe ngizawucela inkonzo nakuwe silo sikhulu sokukhuluma nabantwana bakho bese ngicelile enkosini enkulu yakithi eMnyazi lwezulu ngambingelela nowayendulankulu ubaba uMacingwane ngizawugijima lapha enkonzweni ngiyidlapha-ke enkonzweni ngehluleka ukubingelela abantu abaningi ngoba ngiyigwala ngiye ngithanda ukuthi ngiyihlaphalaze nje ngisheshe ngisuke eduzane kwayo ake ngene enkonzweni ke ngibheme washo njalo uCelisa phuthelani yayicilonga batsheleni sinisini ngizawucela sodisa lapha ungivulele amazwi ahlala phethe verse 6 anongayiqala kusebe kodwa ushawa 30 verse 6 igijima sothi zikagijima kakhulu kagijinywa nje kakhulu kale ndabeni baba izathi into ezimbili ngicelile kuwe Jehova izinto ngizicelile ezimbili ngiyayicela kuwe Mnyazi lwezulu ungayikhohlisi ingakafi susa kude namamanga namacebo uyabona nje lapha uyabona njengoba engathezweni kuyinkinga kangaka ubunkinga bakho labusemngele ngisesontweni uyazi la ngaphandle mawuthola umuntu ongakunikeza ukudla mlungu ongakholwa udla ukhululeke kodwa lapha ekholweni kuye kube izinyanyana hayi ngoba kukubi kodwa izinto ezimbili ngicelile kuwe Jehova ungekhohli kimina ngingakafi susa kude nami amanga namacebo unganginiki ubumpofu nengcebo uyabona Nkosi mangabe uke wanginika ngaba mpofu zabayisela ngebe konakala igama lakho
unganiki futhi kuba nemali eningi zakhe obani ngobani niyababona nabantu abanemali bahlupha kanjani ekakhulu yini abayebile hayi abasebenzini bahlale befuna ukukhulekelwa yithi njalo ngiyaphuza nje umuntu amayeshasho noma ngabe yini ngenxa yokuthi unemali unganginiki ubumpofu unganginiki ukuteba ngifunze ukudla okungabelwe ukudla okufanele nami funa ngisuthe unesuthe ngwale umuntu wesutha akayikhulwini ngithi uJehova ungibani na uthi sothisa akakholwa umuntu onemali uzakholwa thini ngokuza ukuthi uJehova ungibani funa ube mpofu nibe mpofu ngebe ngilona igama likaThixo wami uhlale phansi thina siyazidinga Yesu akumandla thina babisiweyo sasabe akuthe Matthew 11:2 simubona watumisekayo uNkulunkulu sesiphelele uthi ungangeze lakhe uthi lokho engikona kuyona into eyacima ukuthi ngaba kuphi uthi ngangiyicabinet lasezulwini uNkulunkulu wabona ukuthi ayakhipha ingxenye yecabinet ayilethe lapha emhlabeni ngisho ngane awuyeke letha awuyeke uthatha uGenesis 3:21 ngiyaqinisa soJesu Akela uGenesis 21 ngisho ngani ukuthi wathi usekuphelele ngoba ethatha icabinet yasezulwini welethe emhlabeni wathi mayifika wathi uJehova uThixo wabenzela icabinet yasezulwini uJehova wenza ingubo zezikhumba wenzela uAdam noEva izingubo ngesikhumba wabagqokisa zona wathi uJehova uThixo yebo bheka uAdam unjengathi ekwazi okulungileyo nokungalungileyo awuyeke lapha ufuna lapha endaweni yezikhumba lekhona enkozweni uthe sesendaweni yezikhumba leyo kwase kuyabonakala ukuthi yisiphi isitulo somuntu 1:14-5 amakhulu siyazidinga Yesu akumandla thina babisiweyo sasabe simubona watumisekayo kwakhamba cabinet esitshelo wongangezwe lakhe lempilo kuye cabinet yasezulwini wakhamba nako khona wathi abantu abamigqokana izikhumba kuze uthe ubathande ebese lihlala kuphi abalungileyo abethabe ngodumo abahube kanjabulo emacansini bahlale emacansini hlala phansi kwamathabela konke kwakhamba ecabinet yasezulwini iza nonganezwe lathele thina wathi gqokani pheshu ngesidwaba lokho kulungile uNkulunkulu wathi yathika thatha leya sezawuzengene kulena thatha leya le table ayesiyayenga ilapha kuthumi uyayibonile ithathe mathabela gijima nayo baba Matthew 11:2 uMatthew 11:2 gijima besenzaze ingene lapha uJohane setilongweni uyabona ngelinye ilanga ngiyayithanda le ndabanyana ngoba ukukholwa lokukholwa kwethu kuNazaretha
boshwe uJohane boshwe inkolo wezwa imisebenzi awukwambele kaKristu super nendaba ifika beza lapha phezulu amaphoyisa eza lapha elinde zobubuthembe ngoba wayenenkolo esimanga bathi mabelapha babonana lapha basayama amaphoyisa abona inkomo eziningi namankonyana amathe abala kodwa kwashonela ngaphindele emva wathi ubo wayeboshela inkolo yebhishu kulo wathuma ababili bafundi bakhe uboshiwe uthuma ababili bafundi bakhe wathi kuye wena unguye obeza ukuza hambani sizobuzela omunye na ukuthi basho Jesu uJesu waphendula wathi baba kahle bathabela uyeshoti esikolweni mbona mangisala ngemva phela inkozo ngiyami siyabanga uthumela abanye etilongweni uthi hambani niyobuza loboshiwe ukuthi nguye yini noma siyawulindela omunye ozawufika uJesu waphendula wathi kubo akathi yimi mancingwane akathi uJesu mabembuza esetilongweni ukuthi yimi ozawufika noma ngubani uthi hambani etilongweni nimlandise uJohane yonke uJohane lokho enikuzwayo enikubonayo enizakubona kwese ukuthi impuputhe ziyabona izinyonga ziyahamba amalephera yahamba izithulu ziyeza abafileyo bayavuka abampofu bayashunyezwa evangeli ubusisiwe ungakhubeki ngami hlala phansi akasho ngokuthi yimi nguye hambani notshela uJohane lokho enikubonayo awusasaphelela hlala umhlaba uyazi khona indaba ezawujika kuyo ngoba indaba enkulu ngabona isimanga abantwana abahle abancweleni basekuhlemba amaNazaretha mhla unyazi kuqala ungena enyokeni wemadoda kithi wemadoda wemadoda kwavalwe ngemkhulu imgoqo lapha yena kokunzima kakhulu sekulula nje noba sethana bakhona athathe cha ngaliko ngakokothela angeke ukhonje ungangizwa kakhulu anguntwanyana nje umntwanyana sathi ngoba ngakhonje ungangizwa la kayibonkosi yathi mayifika lapha ya sathi silwane sikamayekiseza unyuka nesikhosi wasiya konke wasenyuka nesikhosi yini isikhosi yini isikhosi kahle ke ngithini futhi isikhosi yini wathi ubaba mkhulu mayebona ababehlaselene noZulu bembethe ikhosi bembethe amaphuzu noma kalapha wathi laba basuka emazweni akubo bazoqeda uZulu wami uZulu wesilo ngako ke ithatheni lo lebhulu labo kwakuyisikhosi wangakabi isikete esimnyama wathi masebesiphakathi bonke abantu abanye manje sisuseni isikhosi fakani isikete esimnyama singabantu abamnyama sibacindeze lokho kuphela sasilwa yasesandla lamaphuzu nala masondo eketi ikhole seyikhosi kodwa sabe sesiqala esimnyama sifake uZulu ngoba naku sekwezekile inkingi yodwa uJohane thina Johanne mathabe ngifuna lamehla aphethe mfowethu masuma nje la enkozweni abangisaphinda phatha kuyeka ayibonga uJehova amen uJesu waphendula wathi ngelinye ilanga uyabona ukuthi beza lapha yana bezobamba inkosi lapha usho njalo yazi ngizoyisimanga ukhona lapha uZukulugogo la enyokeni uZusa
uthi ungangezwe lakhe ngelinye usuku ngisho kahle ukhona silo sikhulu uthi ngake ngacathama ngifuna ukuzozuzwa ukuthi lo mkhuleko kwami uphouthini uthi ngangena emnyango wakhuleka kwavulanga amehlo wangibeka waswateta wesula inyembezi wahlala phansi uthi ngase ngiphuma ngathi hawu kanti uthi no 120 manje weminyaka soliphoso lenyoko usithi sakho sathi eswe amen manje makuthiwa ingane engashaywa yiwe pheli shaya pha uJesu waphendula wathi nangu ukuthi Jesu sebambophile ngilibonisile imisebenzi eminingi emihle kaBaba mina Jesu ngilibonisile imisebenzi emihle kaBaba imuphi umsebenzi wasefanele khanda ngamatshe yimiphi umsebenzi kuyona engikhanda ngawo na elenza kufanele ngishaye ngamatshe abaJuda bamphendula bathi asikukhandi ngomsebenzi asikukhandi ngemisebenzi yakho sikukhanda ngokuthuka ngoba inkinga yakho yethuka nangokuba wena Jesu umuntu wena ungumuntu uzenza uThixo hlala phansi yeminyaka yemene inyanga ezulu eyegoli eRockville la yahlala khona emzini uMankomo yathi mayifika lapho sesikhathi kwakwedlula ibreak power anyazi nalo break power yasiqonde ezulu yedwa ngoba bokwenza sasingeke kusegoza la emakhaya silo kodwa yagcina manje seyingekazulu khona le goli ibreak power uyafika usembe kwathiwa lo namhlanje na uyahamba la ngambona khona ukuthi ngenye yento sayiphiwe isilo khona wasipha bayede into phelele sihlala lomhlaba uyabona nje lapha sikhona singabantu besilo kwathi mayiphika lapho waphika lapho zaphika ingane senzothi uphikile zathi mtsheleni lo obuya kwaZulu akaphindele emva manje ngoba sambulala wathi ithatha usekuseni wathi khiphani isitulo sami nisibeke lapha kule parki lapha leRockville waya khona wasukula phansi ngoba kwesana sekaba ngemoto nangamakhumbi nangayo yonke into nangamaphansi size kuye zeta zabayinqoba sabangaka wasukume yedwa wayikhweba wathi size lapha ayitshelwanga umuntu ukuthi ayikhumula itathulo zayikhumula zaye kuya pheza koka wathi nini nisiphukuphuku lezinto lezi phuphu lezinto bashiselana abantu usho kubantu abangabekwa ihlalo babize ngephuphu uyasejika lapho esethi khuluma ngithini bathi Nkosi sesibonile wena bese nyanya isonto elithize ngengilibize likhiphe 2 million ingaze amaphuzu ngene edanyini manje besithi nawe uyiloyo wena siyacela usipha amandla ukunqoba leli liswe asino lathi nganqotha siyabuya lishebe nase sinqobile siliphathe kanjani bathi mabefika kwaThambani ngaphili nimashisa abantu mhlabelele nje uzolunga niyezwa sasukuma ingane zakhibela amaphaza shamaduka amhlophe ngaba ngoqale ngaya kuye ngathi baba lento iyona ungayifaka kanjani kimi ingena kanjani kimi
Ngilapho ngathi mina into ngiyakhumbula hlangano yeswe. Ngingulona ngike ngayikhumbula lezinto inyanga ezulu iphiko suthu. Lapha ekhona inhlako sibaya hlala umhlaba 1986 Yebo. yathi mayiphika lapha hlala umhlaba kwase kuyanceka nje kunqoka sezulwini enceka no nenyanga ezulu wasethi ya namhlanje yisabatha. Okay kodwa ushembe namhlanje sasa isol unqoka sezulwini kube ku nivunule mina usungungangezwe la ayibo Nkosi nakusasa leyo pasiphetha laphambi kwami ngiyafika angiwuthola umsebenzi ngicakeke kakhulu futhi ngiyabona ayikho into engizona njengendoda engonhle ekhaya kunenkinga ezekayo lapha kithi bobaba izinto thibala abafazi abawu4 5 6 awubaboni bohliwa nini ngoba phela indoda iphakwe emini iphakwe ebusuku indoda yaphaka wayesejika lapho wasethi awuhlaka lomhlaba ngelekelele nayingane yakhe yakhuluma ithi ngendlela esisole ngomsebenzi sefisa lokuyibulala waphendula ngangezwe lakhe wathi hayi ngitheni izoshempo nje wathi namhlanje sengiyakubophela bafake ngizawukhipha iduna eljena walibiza ngombalasilo wathi bonke abangawuthola umsebenzi ngicela bathola umsebenzi ngawuthola sile Richard Bay kwalisaphuma kabonga uJehova amen abantu eJerusalem ukuthi impuphuta unganezwe awuthola umsebenzi ngisebenze 14 years eRichards Bay kwalisaphuma ngake ngabuza indoda bantwana abahlabengcwele ngathi kodwa njengoba sohlele esihlalweni mfowethu sasigijima naye kangaka lapha esikhaleni senkosi usakhumbula nje ukugijima nabo kulapha sambona khona ukuthi inkinga kanti ngilanga sihambele ngolesa hayi ngeke bayeke baseFilipi ngaba ngikhenkozweni hawu ngibese umhayisa uNkulunkulu wami ngiyohlaba imbuzi ngifaka isiphandla umhayisa kwaba seFilipi 2:2 nenze ukujabula kwami kuphelele uma singake sibambe naye iphethi ndihamba kancane ikhona into engingayibona izolo silapha eParliament silayinelo uhlalo lomhlaba besilapha lasilo beyidudulana lapha iphana imibuzo ngapha nangapha kwabonakala ukuthi usokhona nami ngikhipha amehlo nomunye akhipha amehlo kuphela ukholwa kithi kwabela amadoda silo hayi ikhonto indaba emnandi engizwile emlunganya lapha besitolini besigene endlini sothi sileduzane sathi bathi masivukilele ilwane zami ebese ngemsamo yoshisa impepha ngibithi hayibo khuzani nakusekonakala angithi thiye sisho njalo sithi nzalo kadingana eno senza ngakuna la pamano uyabona uthungangezwe lakhe emkhuleko nathi sondini uthi iyahloma iyahlasela abathindi ngiyajabula ngami usokhona macimane
usayizwethu usale le ndaba uyoyisho ukuthi umemeza umntwana waphinda angene wathi baqala izinto abathithi unakali webathethe ngabocima ngani. Ikhona inkosi uyazi uthi akusafuni ukulwa ngempi manje ngisawulwa ngoNkulunkulu uyena ozangilwela ngoba leli liswe ngabuya nalo uPeter Lupot gayo Peter ngabuya nalo bangathatha kanjani abashangami nangokusiqhenya akekho indlela awuthi bathi ningezile lutho ngenkani kodwa uthi konke lokhu masale kumkhuleko ayibonga inkosi ngoba la phansi kwalegubo kunendoda yakwaZulu nangokusiqhenya ningesilutho ngenkani namo uyiqhenya kepha ngokuthobeka kepha ngokusithoba akube lo washaye sengathi bahla abanye kunaye phuka ngwadi bamba yini uma umfundisi ufuna kuba umkhulu kithi sonke akini manje qala lapha lenqube ebhanga bese siyaqabana sasiphethwe uwenini ngoba nawe unendawo yakho phethe nomunye indawo yakho yini okuyoqinisa usembanyana nisilutho ngenkani nangokuziqhenya kepha ngokuthobeka akube lo naloyo athi abanye bahle kunaye hayibo wasiyaphishaphisela nje yini ayikho hey bantwana bahle abayingcele hlanga lo mhlaba silapha endaweni yakho ngoba uke wathi masengikhathele bokhuluma ngoJeremiya 15 uverse 6 ngoba usho njalo uthi mangabe ngumZulu sunglahlile uyabonakala noma ukhuluma wazi uthi ukhuluma nobani uthi ngihamba amazwe aphesha wonke bekade ngihlonishwa kodwa lapha noma kuditshwa lesitolo abantu ukhuluma nobani siyahleke kuphi 15:6 wena unglahlile usohlanga lo sothi wena ohlubuka kimi unglahlile usho uJehova uyakhuluma umhlaba uyakhuluma uNkulunkulu uthi akulokes no prophet esampho isilo samabandla mayibonge inkosi hlanga lo mhlaba akaze basho lutho babamkhulu bethu esiye ukusembe mabembona bathe soze sithomo sibone isilo okwamanje ake sithi nceko ayizaba inceko nje lose kusisilo kanti sawufika eitabeni zasephakameni nawe ngiyana ufika isiqobo songane lakhe ugoqele lapha yana uyahuduleka akakwazi ukuhamba ulethele kona ukuba kwasi ukusothola impilo wathi mayihuduleka ebona ihlobo sakhe zasesilweni yasukuma indlamkathi kamayekisa yathi waphi lo muntu othela isilo ngentule wathi sukuma isilo samabandla sakhubeka awu ngoba phela yini kwenzekani wathi ayisukuma wasukuma kwakuthuma emsipha sathi isilo hayi kanti bathi uprofeti akusiye inkosi yamakhosi saqala lapho sasimphenceki luthando lujulile alunamata ungambophela kusiphi isigaba noma umhlabele inyama umuphe umenzele yonke into yiyabaseRoma 7:17 angeke umenzele lutho loyo
lo sengothi namaroma 7:17 ngeke umese lutho ngani na uzothi akusemini okwenzayo hlala lomhlaba kwake kwathi ngolunye usuku kuseni wami hey mathotha kithi uma ngabe bekusinwa phambi kwengangezwe lakhe akusuka ngakakhulekwa amen makuqedwe ukusina kuyakhulekwa ayibonge Nkosi kwabe sekuyasuka kuyahamba kwathi masuka khayitwa lapho wasengibiza ngesethuzane hlekwayo bayethe abakhuleka ngani ngathi kone mina ehlala nomhlaba ngonile silo awu ngeke kuye kweseke ayibonge Nkosi ithini lencwadi ukona okuhlala kimi hlakalaze noma ngabe umuntu onokona nje okuhambisana naye kumese lutho hlala nomhlaba noma ungamtshela ngomthetho noma ungamtshela ngokuyiphatha mawunaletha hamba na ngeke kumese lutho ngiyazi akuhlala okulungileyo kimi ngisho enyameni yami kufana nani ikhona kwezweni ufana nale ndoda ehluswa la ngumama wakayo lapha ekhaya imthethe naye esontweni angithi manje ayithola ukushaya umthetho ekhaya sezoshaya lapha ngithi ayidedwa nikhona kwezweni ngathi phela mawuphulula abantu bathathe babeka uzayibona impi yabo ekhaya uzaze esonto sozosonta ungaphule ukukhuluma ngoba ukhathele ekhaya manje ngokuba yedwa ekuhlula lekhaya sozosiqinisela imithetho la engekho engekho khuluma Mathabela othi ngalolo suku abesifazana abayisikhombisa akahleke interview leyo interview lo Mathabela sembe ulethi pheshu uthabakhola banedwaba ayizambuza kamadoda ambuza hlangalwethe athi shele phela motha sikhola abafazi bezisebenza njani wasiyafunda ke Mathabela funda abesifazana abayisikhombisa bophenduleni isilo ukuthi njoba ngilapha ngiphazamanga bayakubamba indoda ibe abasifazana abawusebheni bobamba indoda hayi ubambe hayi babamba umuntu wesilisa babamba indoda phela kwahlukene umuntu wesilisa nendoda uyazi interview yomuntu wesilisa ilula yiloko okufika lapha edolobheni kukhulula ingingela kume uyabo siyabona hawu bathini bathi siyakudla okwethu angeke ungibuze ukuthi bazawudlani sikhoke okwethu bazawudlana abafazi kumise kangaka kuthiwa badlo kwabo bagqoko kwabo kodwa masibizwe ngelakhe igama shiya kwasuka ihlazo kithi shiya ya yilo ndatanyana athi amadoda yeyishem uyabona ke manje ebafika bephakele phela beyidlela into zawo uyabona ke manje sesingaqisha isikole nami umfowethu wanje leyo inkosi uhambile emhlabeni washiya ingalo Deuteronomy 25:1 angithi manje interview upheswana nawe silo njoba usho ukuthi kubelele nawe ngeke basakhona nako sikhona uma bazalwane behlezi ndawonye ya omunye wabo efa gijima engenamntwana uyagijima umkakhe engagali ngaphandle kodwa yo akusonga isilo akusonga uzulu ukuthi abantu abangenwe kwasho iBhayibheli lathi umuntu angagali ngaphandle uyizizwe angagali uthatha amakhayoni la ekhaya angenwe umfowabo wendoda
umfowabo kanjalo kusho iBhayibheli umfazi wakhe amese umfazi wakhe enze umsebenzi womfowabo kuye kuthi izibulo lalowo mfazi azazibulo leyo yebo lingapheli igama lakhe ayifuni indoda uganwa uma umuntu engathandi ukumthatha umfazi umthatha umkamfowabo ukholiwe upha usopasatane wakhe akafuni ukumthatha lowo mfazi kakhuphukele kumalunga akabisutheni athi kuwo emthelini umfowenu hayi lenkinga elayikhaya wendoda yami uyala ukuvusela umfowabo ingane umuzi uyala ukwenza umsebenzi akafuni ukwenza umsebenzi womfowabo khona amalunga wakhe ozwakhe ayakumbika ayala longehleni akhulume athi engehleni uma eqinisela eqinisela ngafuna ukufa athanda ukumthatha angeke ngimthathe mina umfazi womfowabo uyakufika kuye ngaphambi kwamalunga akhumula isicathulo nyaweni amfele ngamathe aphendule athi makwenziwe kanjalo umuntu oyalayo ukuvusa indlu yomfowabo ezokumubonga ubona inazathi jikwazi ukuNazaretha ngokona kwakhe likhole kuswena uyabona ikhonto futhi ibhekisiswe uyabona mawuzela insizwa yakho yomfana ngaso sonke isikhathi iphatha kahle inuka ama-perfumes ekuseni ntambama ingozi yodwa-ke le is dangerous phela perfume yomfana mayisakhula isemthethweni nje uthi akathi kuba sapongo perfume yomfana ekhulu nekhona kozwena athi nje kuyishaka perfume yembongo angabi nankinga tuphana asayiphatha kahle kangaka Nazaretha inwele asopa thina isiganayo likhona enkozweni ikhona into enkinga irobot umfana sothi noma ehamba minizinga mayingabe sehlele esontweni ufana nani bayinxexa laba bantu abathi abafika late esontweni sebeyisipende bayithethe ibhetha benza yonke into sebesinyathi bafuna ukubukwa yithi sizobuka senzeni ngawe nikhona enkozweni futhi basiyabuka ukuthi lomfana wami iphelele lento yakhe noma kwensekana ekhaya nikhona esontweni uNazaretha into futhi be Monday to Saturday uma ngabe khona impikiswano lokuphisana nongakezo lakhe waphosha ngosembe sosaduze kwakhe kusembe kwakhe uzoshonaphi mngani wami ngoba sekusele kuba uqhuba uye ebusilweni bomama bami ayikho into ebuhlungu bophela ingane yomuntu egalela ekhaya usho ukuthi ngiyoyihluphisa ihambe umakoti ubani owathi ungaphakela mamisa uyomphakela ethuneni eseshonile wenza umsebenzi kodwa ukwenza manje sihamba ngenyawo awungezi akwenzi lutho awunakana nokunaka
ngiyamsonda lo muntu othanda umkakhe ngoValentine ngoba umkakho umthanda Monday to Sunday esilongu uganiwe ningaganene ukhona phela ugana khona uganana umona ngani mogawa baganene mawuthi uboleka noma imoto umfowenu asithele endlini ayikandi izotshela umkakhe umfowethu ucela imoto athi ha ngoba besizoyidrobheni uyabona ngiyakuphayimisa namhlanje emakoti ungavumi futhi utheni kuyo umfowenu lapha ngaphandle athi kuthe sazobuza kuwe uthi mnike ngoba uzathi kuwe walile vele kunguwe ngoba lento ihlili kayibona inkosi uthanda ukuba umkhokheli kodwa wenyanya bonke abantu uzobakhokhela kanjani uyimamba nje ngizobonakala emgwaqo ukuthi iyajuka la imamba basophathwa ubani labantu unomsindoda etheni isikhundla hey ihlala isazi kabi isikhundla sayo ukuthi khona abakufunayo ngoba isitengile nekhona ngozweni aya ongasithenga ngongesakhe nokungathini ngesakhe nokungenza njani ngesakhe nokungathi uyazi mawuyindoda ngoba indoda kube nomqolo Nkosi yami uyethe manje bevumelana ngo-A usuvumelana ngo-C nango-B uqabasela likhaya lesonto litsheke lingaginqigingqi kungenxa yokuthi asiyiphethe njengamadoda angilina muntu niyangizwa ngiyakhuluma nendoda engayazi ukuthi yakabayo ohlezi kulayini somshayezi isitimela wayisizwa sikalwa nini sikalwa nini ngoba ingane igcwele lapha ngaphandle siyisutha uzafika usalisa inkosazana lekhaya ukhiphe enkosazaneni uyagcina mase kuphulukana uyocela intombi umshiya phela umsalisile ukade bazokumisa esontweni uphemba isibhamu sakho kunoba bathawuna lutho masunotho uthenga iBM uthenga imoto asalobona umfazi niyazi usembuza namanje nje iQ yinde sitela baba umsebenzi sitela baba isini uthini ingane yakho wayizala eseyashona ungakazi uyizilela uthumela uyahamba phambili engcina ngalibathola abasha abayincane ake nisize bafowethu nini nikwazi ukuhlola abantu behambela ukuthi banengculaza wothi phela ungangihlola ungitshele ngathi ukungihlola nini kodwa ngithabekise nisho ekakhulu mase siganelwa abazi phela abantu usize ukuthola amakophela nkosikazi omama ngapha abamama abadala babe nomuntu omcelile bathi unkosikazi wakho ubulawe yini nawe uyokufa uyizana basho kimi lo bahlekise ngawo usemzimeni ongakazi ubona anganyamangalake mangabe nangale kumakhosazana sekukhona ukuthi bathi usuhlatshwayo usephelile ingculaza kodwa abangihlola abathanayo ongangihlola ukuthi nginayo yini oyifuna kimi uyivimbelana ingane yabantu manje uyovusa umsika baba nihlushwa yini mase sivumelene nawe ungena kakhulu wena ogale ngawedwa uyinkinga ngoba manje usoloza ukuthethisana naye ekhaya kule mantabela empansela kanjalo besifazana abakhulile yebo Titus yes 2 kanjalo yes abahambe ngokufanele ukungcwele abahambe ngokufanele ukungcwele bangabi abahleba abahambe kancane wezwa yini ube ngama ungavuma ukuba umama yini ube umama oyintombi umama kweseka kanjani ukuthi ube umama wathi mayibonakala abukeke njengentombi nayo lena engenagama ubangelwe yini ngoba umama awuphumi ngani ukuba umama angisho kuwa ngikwazi yazazi
abahlebayo. Uyabona ogalo bayethe. Ogalo unkosikazi ongahleba kaphile ekhanda lo nkosikazi. Bathi nje umngama ngahlebi ayishanga la ekhanda. Bangabe ngabahlebayo, Bangabi izidakwa. ngoba mohleba uyafana nesidakwa. Bafundise okuhle. Bafundise okuhle Ukuze bafundise abesifazana abasha. bafundise abesifazana abasha. Bathanda amadoda abo. Oh ngambona. Bathanda abantwana babo. Ngambona. Ukuthi abesilisa bekhulile. Abesilisa abakhuleyo Ababe ngabaqondayo. ababe ngabaqondayo Abaqotho. Abahloniphekayo. abahlonipha. Ungafakela mapha uyazi ikholela amadoda angaphilanga sengiyabaleka. Khona amadoda angaphilanga hlala lo mhlaba mawezoyilobolela ivele ifake abhalweni engcolile. Uyathi yezwa hayi ingoma entathu zokumethisa ehlatheni uyoqala sihlahla la ekhaya ubuni. Ukhiphe ke leyo mali bese athi mvula umlomo usumuntu bekade ethetha lapha. Egcineni kosuku ungithengisela inyanga anokwazi ukuyithuma yena la ekhaya. Uthi izawuthulwa yini kangakanani le kodwa yena la ekhaya ayithulwa umuntu. Abasipile bathathwa Shiya mathana. Usiye kana lo mhlaba ngijabulisa ukuthi bayethe namhlanje sibakhulu. Ake ngiyahlale phansi ngabonga Dumisa sihlalo siyabonga baba ngoba waprofita ukuthi ngelilanga ongangelezo lakhe uzawuhlala kuzahlala khululeke ezweni lakhe ayibongosi. Kodwa silo ngabe ngiqede kabi indaba ngayiqedanga mntana ngibona ushembe ngene inyokini. Silo kwafika isikhathi lapha ngabona khona ushembe eqhoyiswa njengomakoti. Wayewangena esibayini wamayedwa wathi phaka baphela abantwana basedlukulu bathaka bakhelana eduze kwesaqela base bayayikhomba inkomo ukhona umdlalo odlalo ongangezwe lakhe noshembe ngeke ukhona noma ungawudlala. Ngeke ukhona hlobo futhi ngeke usulokothe. Wathi mayifika lapha base bayikhomba inkabi enkulu phakathi kweinkabi bathi nansi la shembe inkabi esifangalo lapha esibayini yathi babasho njalo yaphenduka yambuka yasiyeza kuyo. Yathi mayifika phambi kwakhe yambheka wabamba phansi kwamayisa yambreke hlaba phansi wayibuka wasesokhuluma seteleni wathi yiyo lena ke wathi awu ngiyabonga ngangesilo yanqandeke yayikomeni wawukuphi wena. Yebo ukuphi ngalekhathi ongangelezwe lakhe efike ebuhleni bamaNazaretha ngabona into engakaze ngiyibone ngeke ngixoxoba yayinkulu. Ngabona ubaba wayeluka wathi ugogo wathi masefikile wathi ngiyamnikeza umsi wathi ngiyashisa impepha ngiyasinika isilo umsi ngeyidodolo ezine nangengabe ephile ngithi kusuka namhlanje nami angaphinde acele kumuntu uzala. Wayibona ngenkabi embili ifika izolo. Wayibona ngenkabi embili ifika izolo. Uthiwe nje cha isobho lala. Naye umdlalo odlalayo uzathi yabona ukule sekuphuma sikisi. Uyangaloye uthini bayethe. Umdlalo wa wena ke njengami nomunye kheyile eduze kwako Nkosi yamakhosi. Ngicela baba nobaba mkhulu bami ukhokho wami owala impi eyaphelela kwaNdlunu itshanini ukhokho umleshe akaze kuthiwa akalekelele wayibona masiyedlule esinqeni impi wasebiza undida wathi hey lithi sethu bazolidla wathola shaya ebusuku waseshintsha into zakhe waseyidudula wayidudula yophelela etshanini lapho ke inqoba khona
lapho uZulu abuya khona waseSuthu ngithi Silo izwe lakhe abaphumi naloko banothile sewakwenza konke kodwa lomhlaba kodwa manje ngoba ulapho kuphelela khona ngibonga Silo ukuthi kunokufa usitshele ngako izolo uthi okwebele unesifo sebele esikhona bese sihambisana nokuthi siye ngale emshinini ogaya abantwana lesi sifo siyingozi ngendlela eqalile ngokushuka lomhlaba ngiyazi ukuthi njoba bekadesho ubetshela uShembe Phimba Shembe Phimba labantu ba alawo mazi inkosi yamakhosi dalwe ezweni umhlaba ngangezwe lakhe Silo